ubuye iyo nsitaye abantu barahurura bakundamira ngo ntagwa hasi nakorora bakiruka bajya kunshakira umuti nagira ntya ubwo ni ukuntetesha ariko nizere ko atari ugushaka kumpuma amaso kwimvira ko umututsi usoye kwimvira ko ari umuhutu ucumenya ko shetani yagiye gufasha kubera iki ni wiyumvira shetani yagufatagura umuhutu ututagura kubona ko umututsi mutavukana ugatangura kuvuga ngo mbe basha ndamuhora iki nta kintu norondera ndamuhora kugira ngo twankane shetani ni kwikora kuko urumva yamaze kugusubiza muri vya bindi wabona ubuzi ico mupfa ugacuvuga ngo urazi ingene batumaze ngo M23 ntibaho ubu n'u Rwanda none niba rero leta ya Kongo ivuga ngo M23 ntibaho n'u Rwanda rurwana tubitwaye gutyo ubwo ni MONUSCO ije kurwana n'u Rwanda uko kutuvugira izo mpuhwe mu kinyarwanda niyo bavuga ngo ni impuhwe za bihehe turamutse tubitwaye muri yo hangare wakwibaza ngo ese MONUSCO iri burasi Rubavu iri burase Rusizi ese u Rwanda rwo ruri bwifate mapfubyi rubona menace ese biri bugende gute no kuvuga ngo reba akajagari kari gashize kakirimo n'ingabo z'u Burundi firiya muri Kivu y'Amajyepfo donc no kuvuga ngo abantu buriya barwanira uburenganzira bwo kubaho abantu ni ukuvuga ngo barwana nk'abantu badafite ikintu batakaza reka ne kuvuga ngo barwana nk'abiyahuza ariko ni ukuvuga ngo baba bafite amahitamo abiri kubaho cyangwa gupfa noneho kandi bagapfa barwanira uburenganzira bwabo iyo ureba ibibazo biri muri Kongo rwose ntabwo u Rwanda ruravuga ruti tuzubahiriza amasezerano our part of contract ariko ibyo bizasaba yuko na leta ya Kongo yubahiriza ibyayo ndetse no muri resolution baravuga bati urabona muri spirit yayo kuko buriya amategeko agira icyo bita la lettre et l'esprit muri spirit ubona bavuga bati buri ruhande ni rwubahiriza ibyo rwasinyiye muri processus ya Doha ndetse na Washington iyi force izaba force d'interposition izaba kujya hagati y'abarwana aho kuruta kuba umutwe uje kurwana ariko iyo witegereza ibintu biri muri Kongo ubaye honete nje nkunda kubwiza abantu kuri nkabwira abantu biri imbere ibisubizo bishoboka ni bibiri n'icya gatatu nibaza ko uyu munsi kidafite soutien diplomatique dukurikije amakuru ahari kuko ibintu bigenda bihinduka umunsi ku wundi kuko abana bagiye hariho abana bacitse bagarutse bari hariya za Nairobi bari za Rumanga abana b'abanyamurenge barahashiriye bavuze ukuntu babakubita ukuntu babahingisha imirima uburetwa babakoresha n'ukuntu babatuka ngo ibi nyamurenge z'ibigambanyi zananiwe gutabara none ngo bije ngo igihugu cyamaze gufatwa ngo bije ngo kubona imyanya ikintu kihari solution mu nyamurenge leta yaba nziza yaba mbi igihugu cy'abaciza cyaba kibi turi abakongomani turi munsi y'idarapo ya Kongo turi munsi y'ubuyobozi buhari kimwe n'abandi bakongomani bose solution nimwe no kwitandukanya n'umwanzi tibibwire yuko bahatswe nabo bahatswe buki iyi RCD yahatswe nayo bavuga ngo baragiye babageza ku bushorishori bw'igihugu ngo baba vice president none bari he ikintu gihari ni ugukora divorce ni ugutandukana burundu ni uguca umubano w'imitekerereze imyumvire itekereza yuko hari igihugu runaka c'abaturanyi kizaduheza umutekano wacu itari leta yacu uwo muntu ndazi isi uburyo ifunction ndazi nico Imana ivuga hejuru y'ubutware n'ubuyobozi yubona bari abantu bose barwanya abitwaye M23 irwanira iki irwanira kubaho gusa irwanira kubaho niho kuvuga ngo turarwana ngo tubeho tugire aho twita iwacu tuva mu buyobozi bw'imyaka 30 ariko tureke no kwicwa kwabo kwaravuzwe kwaramamajwe kuri za YouTube kuri za video abo bicaga abo batwikaga abo baryaga
ni ibintu biri ku mugaragaro. ahubwo twebwe yatugize igicuruzwa ciwe amaraso yacu niyo yubaka u Rwanda rwiwe. Nari nkubwiye ko kera izi ntambara zose ziba twarahunga u Rwanda rwabigizemo uruhare, ariko kubera tutari tubizi akaba ariho duhungira. Abanyarwanda baheruka kwakira impunzi z'abanyamurenge ryari, kubera ntiwohungira ku muntu uri kurakwica, bose barabimenye. N'abariyo mu myaka tumaze bariyorganije, baragerageza, hari abubatse utuzu, hari abagize gute, bagahitamwo kuvuga ati no hava nkaja gutura i Burundi cyangwa hava handi, ariko se nzosubira ntangire zero. Akavuga ati kubera aka kazu ndimwe ntubaka ndakodesha nkagira gute, simva ngaha. Solution kutava ngaha ni ihe? Funga mudomo hakihangana. Ariko abariyo bose turavugana, abariyo bose baratubwira, abariyo bose bazi neza umwanzi wacu. So nuko bimeze ikimenyimenyi. None intambara yiri kuraba muri Kongo, mbe hano muri Kongo, hano mu Burundi murafise abatutsi, murafise abahutu, ni ibintu muvugira kuri kamera ntangora. None niyo twebwe twoba turi abatutsi nkuko u Rwanda rubigenza kugira ngo rubone iturufu yo kutugira ababo, kandi twebwe turi abanyamurenge, ibyo biraduhagije. Ariko nimba turi abatutsi mu Burundi, ko ari abatutsi, ko bataza kutuvugira ngo abatutsi bariko bari uko kutuvugira izo mpuhwe mu Kinyarwanda niyo bavuga ngo ni impuhwe za bihehe. Umuntu akwereka ko akugirira neza ariko aragusogota mu mugongo. Iyo M23 ni kimwe na CNDP, ni kimwe na RCD, ni kimwe na FDL, ni wa mukino ya Kigali. None ni papa wacu ise, mwebwe nimwe mwita perezida wanyu neza ngo ni Sebarundi. Ni Sebarundi kubera niwe atwaye Barundi, niwe atwaye Burundi, niwe barebera, ni papa wanyu niso. Twebwe nta igihugu cyacu nta perezida kigira. Yaretse ibizotubaho bibi, amakungu akazobabaza wa muperezida wacu ati aba bantu ko bahohoterwa. Iwe ni igiki cyo kuza kutuvuganira? Arayoboye ibihugu bibi ko bitemerewe. So uko siko kuri, ahubwo twebwe yatugize igicuruzwa ciwe. Amaraso yacu niyo yubaka u Rwanda rwiwe, kandi abantu bose barabizi, n'amahanga arabizi. Niyo mpamvu ntabwo babidutera kubivuga. Nakubariye ko ubu ngubu ibyo twavugaga nta mpungenge yo kubivuga yuko none abasirikare biwe bari muri Kongo kugira gute. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from, or as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600. Kongo, Felix Tshisekedi ari Washington, nako intumwa ziwe ziri Washington, zageze aho ziravuga tumva rero mutaravana ingabo zanyu ku butaka bwacu, nibura ibigaragarira amaso ko 90% mwamaze kuvayo, ntiduteze gusinyana namwe aya masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. None ga rero murumva ko Kongo ifite ikibabaje, ifite intego igendereye yumvikana kandi iraje ishinga, ariko bagiti mu gutwi abajura barusahurira mu nduru, ibisambo ibo se ko bamaze imyaka n'imyaniko nabo bavuga bati rwose ikibazo dufite ni FDL, kuko atari bo bageze Washington DC ngo babwire Kongo ati nta bufatanye bw'amabuye, nta bufatanye nako mu bijanye n'ubukungu dushaka gusinyana namwe tutarabona yuko muranduye FDL, kandi bavuga yuko FDL ari cyo kibaraje ishinga, ari cyo kibababaje. None hagati ya Kongo ivuga iti nta masezerano y'amahoro dusinyana mutari mwava ku butaka bwacu, nabariya bamaze imyaka 30 bavuga yuko ikibazo cyabo ari FDL, ariko bageraho babahitishamo hagati ya FDL n'inyungu mu by'ubukungu, bagahitamo inyungu z'ubukungu. Felix yabyanga bakagaruka imuhira bari kurira nkaho babangiye kurandura FDL, ariyo bamye bashira mbere yuko ari cyo kibazo.